ni som ni le panga thole zan sang ni som ni le pathum July an ngal choma branch oime tenen meeting kan neya tiang chuan in summary tan malak dan sang te kan project angte kanen thil hria arei fe kan soi hnu in an du ang hoi zong te po soina hun te kan nei boka tiang chuan nei an ngei mo ang zong te min an thil hre ve le a ngal choma advocacy meeting ni mai ang chu chung chu nei turin chop chil deuh mai in pusang puya hei ti sat sen ha hi UN president mo pusang puya hi kan zuk bia a tiang chuanin chop chil tak kara hun tha deuh mai min lo pe a hei branch ob kim thlap mai in min lo dong songa tin kanan in benwala ti na hun te po rei tak kan nei to nuwa kai thing pui te kanan ina tiang chuanin mel hria tir na te han nei la san pa in nuwa te hanin kau zel theinan te po khan hei an chunga pon lom thu kan soi nga la an fel khop mai khotlang ta na thatna du tu oime NGO shroi tu niom tak te pon ni le pusang puya president hianin he lamtang hianin mani pon ni na nen khan Simal Somsanga vice president Simal Somsanga vice president bulmi kha Nalin Moya ni assistant secretary ni Samuel Rochfella financial secretary ani hi OSL zo la han kam mutlat mai hi HLM hun Moya branch secretary ka ni he ta lam tuanga treasurer kan ni treasurer chu pom deuh nak mai treasurer nge hayan ngal choma ei zanina ni som hi le panga mo voin July thole ni zana hian ti na ho kan neya hun thatak te po nakin zela Samaritan society te po min pek te po anril ruk ania awareness angchi te po tin test te po kan la kalpui tura ngai la a thange ayan fel tlang khop mai chunga po lom thu kan soile ni